Kili küne kap terg iyista huyha. Kap din da yahya. Kap din rokun fundament ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lahudaytir. İslam din ve destektallah. Kelime şahada konya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Resulullah lahu. Yani za şahid valzu valhana. Allah la gayri ibadetiz layık masa ilaha veçlahana. Ve madin şahid valvu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah din elçi rakun ve peygamber yalahana. Akhpa kap zakat Ramazan sivkhin ve hac ve umr da sefer mümkün valla vayda. Wallahu daytir peygamber de aleyhissalatu vesselam inkar din qil İslam ya ve adan dayakhni kap yılday. Kap din dayak ya. Umar ashabdul daytir Allah da razı kuray. İslam dinde paya ve tuş kap tiz vaydaz. Kap insan din çine ve nur ya. Kıyameti kuz çine ve ek ve nur ya peygamber de aleyhissalatu vesselam luhuday. Zu ümmet çinar latuyaz. Hik yargalal belek qaşqa ve palkan çirjede da insanlar yuqazazu ümmeter hak çirjede olday. Dastamaz qaçunu ve çxen ve gler çinar. Guz nur guz yargalay. Kap iman ya. Peygamber de ludaytir aleyhissalatu vesselam hakikaten insan dinni kufur ve yake şirk diye arada ve kap ya amni tergorda kufur dizavatnua. Yani un şükür ve insan rekatuş. Lodaytir peygamber de aleyhissalatu vesselam gayri musulman rinni çi arada ve dagawar kap yolda amni tergorda kufur dizavatna. Kap bereket ya. Allahuz ve Allah subhanahu ve taala di wa'mur ahlaka bis salati wastabir aleyha. Juan khazan diz emerti kapa ilahana ve juni hankardal mehkem khuk saburluk khuk yani çeşne khuk kapa on gunahar mihşiz veyda sajda diz feyle lahay wal hadista gunahar mihşiz ve tarallı peşere vaks veykiz walhu deytir peygamber de aleyhissalatu vesselam sadan hayatla watsiyat fizwaz wat sefer cende çıkayta bedendal çirkalı muqdani ve Allah'ıyla loday kap iz ve kas hadı zokşarya wat sefer beden çıkız ve kiz günah harmişiz ve diye kapaya lohuz Allah subhanahu ve taala de Kur'an'da para tekrar nuva qut qadla vinis tekrar nuva vuçiz una sajda iz beytiş ey insan vuçiz una şükür iz beytuş akhaya Kur'an keliye tamaşe vaz harquz ruzi guz ve khaliq de vuş lohuz vata lohuz Allah subhanahu ve taala di حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كنك بارخيخ وقزاه فكر سراغ دنيك فونيز والله دوليك خشوع دل أقوزية كاب أم أكتين سجخي عبادت يكي قيامة قوز صد لها يسوء القزويدية اگر كبوني جواب قوز خيطة أما يقول آخر حاجة إن شاء الله تمشت خير وشلو هزوتا الله دي قرآن دا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل خير آن كابز ويبريز مصيبت وهلاك والخوي چبين كبوني كاي قيغوسوز بلاوي علم الله هزو والدستكار شرط آرچ وريز وقتون دي تيز ويدي كاب گجارز ويدي إما إيز گجارز ويدي كاب چورز ويدي بس كاب تيز ويدي حل هيك هوي يزوختوشني لوزو پیغمبر دی aleyhissalatu vesselam nikpar vaqt dun Allah ta'ala wal khayta qiyamat quzada kay adaz nur subut salamat ve charajada ni khuyinta urta ni vaqt da unta urta ya nur ya subut ya salamat wal ya charajada tush wa ama faraon qarun hama Ubey bin Khalaf khalajada qiyamat quz Allah dishi salamat ray ibu tarikh te khano wirid lan chhi kafir ariya ve yazıqtuşne Allah dikak çazbaşne vaz ey insan har quz rozu güzwe khaliq di viçi şükravon vixvetun vedi ve çiz vedi ey insan vuşiz kulin wal vuşiz tekabburlu wal zwa alemrin rabbitir Allah di secde yelhuzwa emirgan ve Kur'an'da Muhammed peygamber de aleyhissalatu vesselam aga arnoyde hik Allah talda daz ade xvetun vedi aga arelhana Üçün qani putsan peygamber bile ada o mehtiz lahaydi kapaya ve amel dalını qaluraydı. Ve hatta dünyada fideylani ahirimci kelime radan as-salah al-huz fen vaydı. Kapaya kap khuyq. Ve zu vesiyetne amiye ey insanlar köz. Kapaya Allah dikak çakuk.